chỉ bay với cô lệ tuần trước mà cho anh electric bill chu dan thar Mizoram PNE department in kumin sang ni le som pakua April ni khata tang man tran turan duan kha ni a Padika Assistant General Secretary Mizoram Consumers Union Headquarters Aizol mi thuzia kani a chu tuần trước mà hian a chu dan ten detailin kan en ho don ani ole sabera chuan shiat masak tul te kan en ho anga number A a hian fixtures kan hmua hei hi 1000 watt 1 kilowatt zela khan cheng somnga per month in choi turani bina energy charge per month omleya energy kan manzat unit kan manzat hi unit za 0 atanga za omzia chu 50 units 70 units velpo kha a huam vek ani chu 0 le za units in kara khan per month in cheng thum le paisa so mani nga chuan in unit za le pakhat atanga unit za in kara cheng li le paisa samruk ani nga tin unit za ni chunglam za ni pakhat atanga chunglam in kar kha chumi tan chuan thlakata chenga le paisa som zel choi turani chuanin energy meter rent hi single phase le three phase oma single phase chu kan hre thiam dan tura chuan line pahnih ani meng chu line 3 pahnih khatiang mang chi khania three phase chu line pathum ani meng chu chu ni a single phase mang hi kan tam a third phase three phase hi chu kan tam vak lawa chuanin single phase a khan energy meter rent hi cheng som ni zel ani anga thlakata chuanin three phase mang ho tan hi chuan thlakata som thung le panga zel choi turani chuan kan hriat tur chu meter hi ma anin kanin le ani chuan a ren choi angai lo ani dinglama kan hmuang hian ei contractual load kan hmua contractual load hi contracted load tuna contracted load hi ani a tuna kan hmu hi a sample hi electric bill ani a ta chuanin contractual load tuna kan hmuang hian feka kawng hian contractual load hi 0.500 ani a chumi omzia chu kilowatt chan ve 500 watts tina aniang chu kha kan en dan turani a chuanin heta hian charge breakup alo oma present reading alo oma 882 previous reading ti te alo om leya chuan a difference hi unit kan manzat unit kan consume zat heta lo lang tur chu ani chuanin a difference unit kan manzat a zir hian tuna energy charge per month cheng thum le paisom ti te cheng li le paisom ruk ti te chuanin chenga le paisom nen khan kan punti ranga chuan unit paisa choi zat kha alo lang thei don ani chumi a fi anan chuan example kan en ho nga entir na pakhat na entir na pakhat na example wana chuanin hei veilama hianin entir na a tutorial lang kha karon pedona dinglama hian hriat masak tul te hi a formula ang dewani a kan refer turani a entir na pakhat na hianin contracted load zathum watt ani a chumi omzia chu 0.3 kilowatt ani ta chuan unit somthum pasari thlakata lo mangtala unit somthum pasari man chu unit somthum pasari chu heta number 1 a hian kan hmu right side a hian 0 to 100 units in kara hian somthum pasari hi oma unit somthum pasari hi chu wangin thlakata kan choi tu chu cheng thum le paisa somani chuan unit somthum pasari man kha cheng thum le paisa somin kan puntira cheng za le som pali ani fixtures ni cheng kan soi tong khanin fixtures kha kilowatt khat watt
sang khat watt sang khat kilowatt khat zela khan cheng som nga choi turani a chuanin tuna hian contracted load hi zathum ania thakata hian chu 0.3 kilowatt anita kilowatt khata cheng som nga zel kan choi chuan takan hmuang hian right side a hian 50 per month 1 kilowatt 1000 watt anita cheng som nga ania 0.300 into 15 kan puntiranga cheng som nga fixtures ka thakata som panga kan choi donani chuan meter rent hi single phase b ka anianga cheng som ni ani heta hian 3 phase ani chuan cheng som thum panga in kan puntir donani chuan heta chuan meter rent a hian single phase in kan chuta cheng som nen kan puntiranga ti chuan unit man te fixtures le meter rent a viable khom khan total amount kha cheng za som li le pakua heng ho zong zong velkom total amount kha cheng za som li le pakua le pai som sari aron chuak ani khakha thlakata kan bil choi tur zat ani aka entina pakhat na ania entina pahni na lo en ho leila ta hian unit som nga le pakua lo mang tai la unit som nga le pakua chu unit le som nga le pakua hi 0 to 100 unit chengkara hian oma chuang chuanin cheng thum le pai soman kan puntir lenga fixtures hi zanga watt lo ni ta sela zanga watt ani chuan som nga in kan puntir lenga ti chuanin som ni le panga aron chuak meter rent hi single phase ang khan chut lenga som ni lo ni ta se total amount eng zong zong puntir bel khoma total amount thakata kan choi tur chu cheng zani som ni pasari le pai som kuwa alo ni chi adona ni chuani entina pathumna lo endon taila unit som kwa pakua kan lo mangta a chuti ni chuanin unit som kwa le pakua hi unit 0 le za in kara khanoma chuan cheng thum le pai somin kan puntiranga fixtures hi 1 kilowatt lo ni ta sela 1 kilowatt ani chuan etarai side kan hmuang hian 1 kilowatt chu som nga ania chuan som nga chi ani maya meter rent hi cheng som ni single phase in chuanin viable khom chu zathum som sari paruk le cheng som kuwa alo ni donani chuan entina palina unit zale pahnih thlakata lo hmangta angila chuanin unit za pahnih hi heta right side number 2 na za le pakhat le zani inkar a hian oma chuan 4.60 puntir top tura lo ni lawa masabera chuan unit za kha kan puntir le photanga masabera kan unit za thlengani wangin unit za kha cheng thum le pai soman kan puntiranga chuanin zathum le som lo chuaka unit za le pahni ni wangin unit za kha ta hian kan puntir tawa za le pahni ni wangin unit ni khala chuanga hemi unit ni hi headline za le pakhat le zani inkara hian kan puntir le donani ta chuan za chuan kha unit ni ani a chu cheng li le pai som rukin right side ta hian kan hmua chu cheng li le pai som rukin kan puntiranga cheng ko le pai som ni lo nianga chuanin contractual load hi thlakata 1 kilowatt 1000 watt khalo ni ta se 50 kan choi le chi a meter rent hi single phase a cheng som ni ni a total amount chu thum som riat ple pakua le pai som ni chi alo ni chunin kan en zelanga entina pangana hianin unit za som nga ang lo mangta ila unit za thlengkha kan puntir lenga unit za kha cheng thum le pai som ania chuanin unit za chuan na som nga hi unit za som nga ani wang khan za le pakhat le zanin kara lo oma unit za a chuan na ka som nga nia som nga kha number 2 na unit
zale zani in karami change li le poisom luken kan punti le nga fixed charge hi 1.5 kilowatt lo ni ta se 1.5 into 50 kan punti nga somsri panga alo ni meter ren som ni single phase chuan total amount chu zathum zaruk som thum panga chia lo ni don ani chuanin unit parukna example parukna lo en leila unit zahni lo mangta angila kasuen khan unit za kha 3.10 en kan punti ranga unit za chuan na kha za alo ni le ta zahni ni chuan unit zahni kha 4.60 en kan punti lenga fixtures kha 2 kilowatt alo nia 1 kilowatt somnga ni chuan 2 kilowatt a za alo ni maya meter ren single phase som ni chuanin total amount zariat som kwa entina pasari na lut leila unit zani som thum pali lo mangta angila unit za kha 3.10 kan punti lenga chuanin unit za a chuan na kha zale zani inkara chuan na kha unit za lo ne zani chuan first phase takati is unit zani atlin na unit zale zani inkar kha za lo ne a difference kha 4.6 in kan punti lenga zali somru kalonia chuanin unit za chu zahni ni a unit zahni somthum paruk kan mangsia unit zahni a chuan na kha 34 ani a chu chenga le poisa somen kan punti lenga za somsari le pathum alo tani chuan fixtures contractual load kha 2.5 kilowatt lo ni ta sela cheng za somni panga ani don ani 2.5 into 50 za somni panga nia meter ren thi single phase 20 nia hi 3 phase lo ni ta se somthum panga bel mai turani meter ren thi single phase a chut wangin 20 lo nia nga chon total amount thi 1088.40 alo ni don ani entina pariat na kal leila unit zanga somkwa lo mangta angila unit za kha 3.10 in kan punti ranga unit za vek kha 4.60 in punti lenga chuanin unit za le za chu zahni lo ni ta unit zanga le somkwa kan mangsia chuanin unit zathum le somkwa a chuanga unit zathum le somkwa hi balance above 200 units right side tuina ka ko meki hian kan punti ranga 5.10 anianga zathum somkwa za kan bel chuan zanga le somkwa alo ni don ani chuanin fixtures kha 3 kilowatt contractual load kha 3 kilowatt a lo hisap ta angila chuanin 50 into 3 alo nianga za somnga meter ren thi one phase angin chutila som ni anga chuan amount available khom thakatak bill kan choi tur za chu 292929 chi alo ni don ani example pakuana lut leila unit sangkha zali lo mangta angila unit za kha 3.10 kan punti ranga za dang le kha 4.60 kan punti ranga chuan unit zahni lo ni tanga sangkha zali kan hma wangin sangkha zali khan zahni kha kan maina chuan sangkha zahni la chuanga sangkha zahni chuang zong kha balance above 200 units 5.0 rupees yan kan punti ranga chuanin sangruk le za somni lo chuaka fixtures ta hian contractual load thi 5 kilowatts angin chutila 15 kan punti ranga 250 alo nianga meter ren thi 3 phase angin an chut chin taila 35 an choenga chuan bill topa bill kan choi tur za chu avain sangsari za somsari panga alo ni don ani example top number
somna lutila unit sang riat zanga thlakha chungin lo mangta angila ngayang khan za kha 3.10 unit za ma sa kha 3.10 kan puntiranga unit za le adang le kha 4.60 in kan puntiranga hi zia sualania 4.60 ti durani 4.60 in kan puntiranga zali somru kalawnianga chuanin unit sangria le zanga kan mana wangin hetlai unit za le za zani kha kan pai chuan sangria zathum unit sangria zathum kha balance above 200 units chenga le pai som hian kan puntir lenga chuanin sangli zani som singli sangni zathum som thum ron chuaka contractual load hi 7.5 kilowatts angin chutila chuan fixtures tur chu zathum som sari panga alonianga meter rent hi 3 phase angin chutaila 35 alonianga one phase kan man chuan som ni khani maya ti chu 3 phase anga kan chuta vai som thum panga kan choenga chuanin unit sangria zanga a poisa kan choi tur chu zongzong baka fixed charge baka meter rent for 3 phase heng zongzong vai kan total chuan thlakata electric bill kan pek tur kan choi tur chu cheng singli sang thum zanga le cheng som chi ani khakha thlakata kan choi tur zat ani khangkha electric bill chu dan thar kumin april ni khata tanga PNE department Mizoram in mantran kha ania achu dan kha har salo maya olsam maya engmo te hria thiam lo te kan nei ni chuanin klai point azo theya comment lama te zo theya tin PNE department lampang te po azo theya description a hian link te karon da dona tin contact number te po biak po tur number te po karon da anga chung chu description lama kan lo endon nia chuan april ni khat sang ni le som pakwa tanga electric bill sang hi tuna power department billing system ang hi chuan april thla chunga I man kha june ni som ni le june sang ni le som pakwa chi apek turani kan chin chi atur ni ta chu unit khada tanga unit zain kar kha unit khat zela cheng thum le pai so man yanga unit za pakhat le unit za ni in kar kha unit khat zela cheng li le pai som rukalo ni lenga unit za ni le pakhat atanga achunglam zong chu unit khat zela chenga le pai som lo ni don ani chuanin PNE department lam hian poisa noi laklo om thina chuwang chuan cheng khatling lo poisa somnga chin chunglam entinan 55 te 60 paisa tiwel kha chu cheng khata lak pum mai turania cheng khata ngai sap turania chuan 50 paisa somnga omzia chu somli panga paisa somthum paisa somni panga tiang vel kha I ignore turani chumi omzia chu 51.40 develop ta se hi cheng somnga le pakhat angalak turani tinani chu paisa somnga hnoilam kha chu ignore turani anga amero chu 51.51 te loni ta se hi cheng somnga le patni anga chu tur tinani chu cheng somnga le patni choi turani chuan fixtures bill nan hian contracted load ani anga bill turani pelin boka chuan engtin nge thlathara bill local za tur hriat theyang thlathara thlale lo om tura bill ipek za tur hriat du point electric bill body tlang veilam sira khan present reading lak ni le thla zelan zelani a tian kan hunga hi electric bill a body tlang veilam pangania present reading oma previous reading oma a difference hi unit kan consume zat khani anga present reading le reading lak ni thla le ni le thla zelan ania
chuan chu tianga zialan ani lo point nangmah ngei ni meter reading kha en la chumi reading atang chuan i bil don mek present reading inziak zone mi kha previous reading ai hmanga chu paila alo chuak chu thlai bil local tura I choi tur zat chu ni to mai chuanin tariff rate tuna electric bill chu dan kan soi kha khami hmang khan kan chu chuak to mai don ani reading diklo po bill local nia electric bill body malam velam tlang sira present reading pena inziak le imeter reading kallai mek kha in mile in milo te po kha thenom nu ron ngai lawin nangma nge in fin fia thei to don ani present reading kha ta hian inziak previous reading a inziak boka chumi a in thlauna a difference kha I tun thla a unit kan consume zat meter unit electric bill kan man zat kha ni khangsong kha ni sela engmon tia hria thiam lo te kan nei ni chuan comment lama te kan zo tanga a theng angin kan hril don nia tuna tan chuan bye bye vek photule